Tapi pibabasan kumari dia tuminay ko ngavi, itia video, dokumentary tinodo ku, do kihizab zola, do papaintutun, do sinakagon, do tuhun toko, kadazan. Pahansan zola iti video, kapanak nagilo kaintahangan kuma di tanganak vajut ngavi do toko. Tabinay ko ngavi, atagak no po o kaintutunan. Atagak no gyo bos. Atagak no po o bos to kadazan. Nga atagak no gyo kaintutunan toko sabagi do bangsa do kadazan. Angatan ku ngavi Sovia vi ijosu do mamaguno di video dokumentary do manak do iso iimpon do toko do manak do kointahangan komoy do tuhun do toko angatan ku ijosu do subscribe like share di video mengoy do kotoy mo zotoko do kointahangan do kababaguh do dokumentary do tuhun toko do kadazan. Balakat manta da kinaingan tama iminamang no toko miampay no Diosu. Amen. This is Radio Sabah calling from Jeseltu, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story.
Tao kupo o tuhun, hadao kupo o tuang, tao kuo kadazan, hadao kuo tangaa, hadao kuo tombingon ka, potudungo kudo osogit, poigomo kudo osoui, potudungo ku do abakas, poigomo kudo ohigkang, potudungo kudo apandai, poigomo kudo oiho ka. Inait by a Kadazan priestess reciting the creation of man. Kopi usian do dong swab oy tabinay kong ngavi maganuso do kosibatan iti manak vagu diozu do katahangan di komi teko ibi boson ku di gambal do video ku hay di nakatahib komoy do kinatimpunon patay ko paingko iti bos do kadazan do naihan ito ko baino do sabagi do iso o bangsa teko etnik teko rumpun di agazo doy pemugunan toko do Sabah om ipunganan toko do Borneo kahay di paguhui i video ko na po kumayso nga pinapoytahang zo do paingko do di town soibu sisam ngatus om duvong podom vahu kiva songuhun upisol do onggilis iminangan makapolintan do British ontok di dinadi do sebagai do pegawai daerah teko district officer di tahun 1900 somopod om habikuang do apat teko himoto di sido do kuminalaja dari pipio kakadazan dari pinampang dari papar dari peneng susubay pavagu dari penuat na isido di do book i pinunganan do The Pagans of North Borneo aminan isido paintahango i dari 1900 duwang podom sisam dari nombo do minobo isido do ka the dusun describe himself generically as a tulun tindal or landsman or on the west coast kaliha particularly at Papar as a kadazan komozono po dihadang do west coast iti nga mega kay kakadazan na Papar kakadazan na Pinampang amitoto ning ngari day kinarut patay ko iti ni komozono west coast day iti di kayo do toko do iti na po boss tay ko inoitan do kadazan kaditi nga ahaid no do naihaan tay ko ahaid no i minan onwo na tuhon na Papar tay ko tuhon na Pinampang sa bagi do bangsa diho tay ko etnik diho saibus sisam ngatus duvong podom sisam i katahangan di Owen Rata kiva nagi di minana kalau kaintahangan lokah i huguan siyo do toko i Tunfuad Steven tay ko i Donald Steven i huguan siyo do kadazan om nagi ihuguan siyo toko i gundahing Datu Peter Majuntin sebab isiho na ihuguan do kadazan i abah kopizo om opulokis doy politik lo Sabah dadi sangyan na po kaykot i Tungku Abdurrahman day Sabah om nogi kinaykatan di Likwam Yu ihuguan na pamagunan na Singapore dominanak ziho na katahangan na boson kamoy do paingko iti Sabah kanu do independent kadiho. So Malaya today as a nation realizes that she cannot stand alone and in isolation. Sooner or later, Malaya should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, Borneo, Brunei, and Sarawak. Tay ko paingko iti Sabah na kanu tumanud
itia iso kaisaan ipunganan the Federation of Malaysia. Kayo toko isa ibu si zamatus omnom ngopodom tahu. Do kiva do angkap diho do menodo do iso pemagunan tagazo. Inombo do kaisan na politi punganan the Federation of Malaysia nga Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura. Sambutan tiba serta-merta. Ahli-ahli mesyuarat dari kelima-lima wilayah itu melafazkan kesanggupannya atas gagasan Malaysia itu. Persetujuan ini adalah satu keagungan dalam persidangan pertama Jawatan Kuasa Perunding Setiakawan Malaysia di Jesselton pada bulan Ogos tahun itu. Discussions are intense and many issues are debated. Ultimately, it comes down to one question. Jadi minagano di do sensus diho di do minonodo isi do kaisaan do magintong do obuli teko kawasan aku toko do tumanu diho sabagi do Kovang do Malaya, Kovang do Singapura, Kovang do Sarawak, do Federation of Malaysia. Jadi auzo di tagal do sumuang tomo do hobi inahom komoy di paingkuo na di pemagunan do Malaysia. Do saibu sila mengatus onong ngadam tahu nga magintong zo paingkuo ihuguan siyo toko miaga kay tongotagak datu Donald Steven nagi tongotagak datu pitom join na juntin do iso no po minangan diho pibasay nga nung sumuang na po siho do kaisaan itipungan na Federation of Malaysia sebagai do kovang nga mangan diho ovito iti bangsa teko etnik ipungan na kadazan do di zone teko mangan diho pokyonuo do iti Malaysia diti misiti no do monaimo diti ngan do sabagi do iso etnik iso bangsa Tagazo do pamagunan do Sabah. Nah, katapi siyo katumoboso do pigdin na giti, pidgin kamay di. Katapi kiva nagi dihuguan siyo do tapantang toko di au mimang teka au ziho kotoy mo diti pamusavan dihuguan siyo do toko umayaga di gundahing tapantang datu jie sundang ngabi itim tabinay daw i gundahing tapantang gunsanad. Ino sabab do songyan na po di ziho do minonodo hay do pati di punganan do United National Kadazan Organization kaya ay na po diho do tudu diti nanangan nagizi tongotagak tunfuad nakapikovang di tongotagak Lee Kuan Yew do anangan di ziho do dumadi do kovang do Federation of Malaysia diti kay hay na po diha nga ina iso teko duvo au otoy mo di gunahing tapantang toko ihuguan do tuno dusun mantada keningaw diti do au di ziha megya kay minanak do kosok dungan diho do komoy do pisan diti. Jadi ina sebab di tahun 1900 onom ngopo di kivali do kekuatan do politik teko kekuatan dia gundahing tapantang Donald Steven nami datu pita majuntin lagi di do obuli si koy di nga itina imangan diho. Nah no kuo tu mangay vago ovito sumuang iti bos teko iti ngan dekat azan omangan kozo di tunfuad teko datu pita pabuzuo do di zone do Sovyavi ituhun do mantad sokid patay kamantad kakadazan ngapungan nanda kadazan. Inay kivali do konflik daw mega digundahing tapantang di sundang do kadiho do kakal ito ko do bangan maintain itu dusun. Minonodo guys do pati kawapagudi ipunganan do pati do pasok mamugun may di inombo do ibuvan do tuhun do dusun murut ngawi do dumindadi do ahli dia hodi ausi kozo sumuang hobi nahom komoy ditinga mai kuno pa kozo soizuko ditinga kay hai kudi do onu tuduh digunahing tapantang GS Sundang diti
Kawasian no po di nga agazo ginavo di sido do magintong do pamagunan do toko do Sabah na po di na kanu da do autonomy. Tayo kanu do mamalinta toko sandi sabagi do kovang okon ko isok man tadi pamagunan tayo ka negeri kamay di. Dari Malaysia. Katapi kovang tayo partner. Ino to kito ku abasi on top di hadi do nung obulih. Nga Audi nakoti hombusti sundung ipema do kikavo dai ho do minonuat kumina di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UN untuk di tahun 60-an jihadi nga Audi nadadi nga ino di do mangai dia ho todo ipunganan do batu sumpah di keningau kya do komozon do stand teko iso kotumbazan do community do dusun ngavi murut ngavi do iti na imangan nagay pokyan no nga dadi toko do kovang dari Federation of Malaysia ya nga poiho ko Josu okoniko angkab do kaisan ko basanan do kadazan tay kaisan ko basanan do kadazan dusun ke DCE nogi ikaisan do kadazan Society of Pinampang iminangan haid tui dongo di tongo tiagak Donald Steven kia do komozon do mogowit bagu di bos do kadazan do sabagi do ngan di toimon do Sovyawi do tuhun do Sabah tuhun dusun tuhun murut tuhun rungus kivali do miagakoy koboboso do vokon di huguan toko do bos do kah iti na po kadazan iti nga bos di kababagu iti ka iti na po nga angkap do politik do makiano ho do konsensus do gunoon toko iti bos do kadazan nga do kadazan do songyan toko do sumuang sebagai do kovang do Federation of Malaysia ka aiso gya masalah di Tungku Abdurrahman do sabagi do huguan toko minonodo di Komozon Federation of Malaysia tinaymo nogi di kapalintan do British untuk di komoy do kadazan komoy do ngan iti kadazan ina sebab do songyan no po di kiva di radio do punganan do North Borneo Radio o Sabah ngaminani dia ho paintahango ipangan do kadazan This is Radio Sabah calling from Jesselton, North Borneo. pangan kadazan kada diom hozo di do kadazan ipungan kadazan do tanga gumu gya kadazan otok na podinga kadazan do dusun potay ko kadazan do murut ka kadazan do rungus ka ingkana hay di mga piyongowongo do toko nga sa sabab no do kiba da kinababakon do toko kiba di anangan hay ziho do tuhun sikang mga tuhun do dusun ka tuhun sikang zikoy na pangatun na murut ka zikoy na podot nga mimang natuhun do rungus ka deho dadi ina sabab do minandi pain vaguvo vagingan mantad do KCA kaisan do kobasan na kadazan minandi bago tambay deho iya dusun
do KDCA ka. Kaisan ko basanan do kadazan do dusun. Jadi kivali do pisaan do etnik do dusun non of etnik do kadazan. Nga ditimpuni o koni ka paingka tabinay. Manak so do kasibatan diti do ngan do kadazan no po nga okon iko sinupu di tangotiagak Datu Donald Stephen te kay Datu Pito Majuntin di tahun 1900 onong mga podam miso, onong mga podam duvo, onong mga podam taho. Tu kivado evident isinuatan di DO do orang putih punganan da Owen Orator. I-DO di minan poto do tu nabalitis di tahun 1900 mapod. May diha publish e-book di Paswato DHI, The Pagans of North Borneo, do sa ibu siya mga ngatos o duhong padam sisam, do kalisido do itiya kadazan na penting nga, mimang do ingan, di minan, di gunoo, do tuhun nga de West Coast kadaw, de kakadazan na papar, kakadazan na kinarut nga binti, kakadazan na pinampang, hobi po ko zon, kakadazan na papar. Kamozon, ibos o kadazan, Omingan na kadazan ditinga no oiton no oitan de ton sa ibu sisam ngatus. Luvo nga padam sisam. Okon ko sa ibu sisam ngatus o manam ngopon. Ang komason kon po diyo nga okon ko do angkab do KDCA di ton sa ibu sisam ngatus o manam ngopon. Tay ko angkab di tangotiagak Tunfuad Steven te kada tu pinabajuntin. O tumbazan so no kayho no siho Heidi. Do paguhui sabab kivan ada bukti daw, kivan ada evidence daw, do bos do kadazan, teko ngan do kadazan iti nga gunoon no tuhun do mamagunto ko, doy kakadazan do papar, kinarut, pinampang, di soybu sisam ngatus opon, piyongo di owing utayti, kiyo? Do iti na i bangsa di, iti na ngan di, mega kay kanotuhun na papa mo boss, isay ko kam, izo na pangatun kadazan kaditun papar. Moy ko dahil pinampang, ano kaya bangsa ano kam, izo na pangatun na kadazan, no tanga na pinampang ka. Kadazan kadiho. Dadi, ziyahan na po district officer, iti nga, station dyan de PPO, di kakadazan, ni ongo di hai. Kadazan na po swato, di diha. Dadi, paingko ka di mo boss, no, iti na po boss na kadazan, tay katun na kadazan, ti nga, boss nakapavago di 1960s. Manta di influence di Datu Pito Datu Tunfuad inokibadi do ongo tako radio do 1960s pangan kadazan no Borneo ka. No impossible. Makisyo zo tum makaizo di do Creole language iti. Creole language na pakamozon nga onggilis onuon ko do dizon ko na kadazan. Iti na kumunganan do pidgin language kamay di. Okon ko kadazan do tinagas kya. Siyo nga tudu ko na po diti nga kayo so kibadi voko dito ko dituhun di au kayo do kalati do bos kadazan tinagas tadi may ko gapi 10 di do bos dia do kadazan do Creole, kadazan do pidgin on kadazan do tinagas kya. Miaga di dandi ko di video do kumoiso nagi kiva minan bago suato dari muka surat 30 kan ko dadi e-book di Owen Ruto pinapointahan isi do takudi do kamozon do isay iti dusun isay iti murut. Nah, kay hozo patangon ko so viavi ngavi pemuandaman di tuhun do sejarah-sejarah lo nunuk ragang patay ko paingko o dusun no nakaikot dahil pamagunan iti paingko murut nga no nakaikot dahil pamagunan iti paingko iti bangsa paingko iti boss dokwa auzoy magakay au manay mo taymon ko nga folklore kamay di fairy tale patay ko o nuno po archaeological study nga video di evidence nga video di nga izo na po nga mamakay so do logic kotumbazan ko do miyaga di binos ko do tuhun na po tako nga tuhun iti nodo do kinayngan na minamangun minan ko si boso di do ni buvanton na katahib na pa nga iso no bangsa iso no boss ay do minonodo isi do ziho do kakadazan ko kito na pa do kinayngan Elohim kinayngan
Calling from Jesselton, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. Nga izo na po, nga mamakay so do logic, ang kutumbazan ko, do miyagan ibinos ko do, tuhon na po tako, tinga, tuhon ni tinodo, do kinayngan na minamangun. O minan ko si Zuboso, di do, ni buvanton na katahib na pang iso no bangsa, iso no boss, ay. Do minonodo isi do, ziho do kakadazan, ang kokito na pada kinayngan Elohim, kinayngan di do, awasi, iangkap dia do monodo so tiho do kakadazan tower te kebangunan talanggo do humavan do kinengan mangay di dia ho potong kopo isi ho nuai isi ho do hobi ginumo bos okon ka iso no bos ama tumazan jo iti bos do kadazan na po ditinga iso man tadi bos dipinatak do kinengan kivari do Creole daw tinambahan do pigdin daw nga bos do kadazan na po ditinga bos lo pinatak lo kinayngan.
Bos na dusun na paditinga, bos di pinatak na kinaingan. Bos na murut, bos na pinatak na kinaingan. Bos na rungus, nga bos na pinatak na kinaingan. Bos na liawan, kuijaw, bos na tagas, bos na kalazan sokid. Nga sa sabab ni buwan taon, kivani na punganan toko do evolution. Kivani na bos na suvay na pig din. Teko, Creole, pinatamba di nga di, nakapi hongot-hongot, kano dito ko na mo bos no, sikang, kadakadazan, bos no sina. Kongo katanak bago na bayi no, bos no ka, asadap. Iti na pa nga bos no, hos manta malazu, di na pig din, tay ko Creole kayo. Bos na po na tinagas na kadazan, asadap nga, opoto, ananam, mega kasayul iti na po nga nohos mantan no bos no malazu iti minano ti do dizo do pigdin kamay di do kadazan sayul moy da kalati ko katapi kadazan tinagas no po nga kinutuan tebot kaniya kinutuan aha dari bos di Owen Ruther day book now di tones sa ibu sila mga tusong padam sisam, kumoy do, ingko itituhon na dusun na kay kote ka itituhon na murut. Itingan iti. Nga kadiho, basaw ko diya zu, lay buka surat 30 kamay di. Do kadiha, the pagans are usually divided into two main tribes, to which are given the distinguishing names of Murut and Dusun. These names are, however, never used by the tribe themselves, but appear to have been applied to them by the Mohammedan invaders. The word Murut is derived from the Baja word Belut or hill, and Dusun from the Malay word Okan, dusun. So that orang Murut and orang Dusun means man of the hill, man of the orchards or garden. Nah, itinubos, di pinasuat, di Owen Ruther, ipagaway daerah no apat himoton day kakadazan iti, day sabar iti. Lo ina po bos no dusun nga ina po bos no Murut iti nga minangan ingan ni pinatak di tuhun do bajaw ka. Sabab do po iti nga mega di salita ko di Yazudi do kiva di pamagunan da sulutan na Brunei kiva la kapalintan do agazo do pamagunan na Borneo do Sabah antok di o mamungut siya do sukay o mituhun-tuhun na pangamantad no sokid mentok lo kaihan diho punganay siho do tuhun na dusun. Orang dusun ba itu yang datang lebih kurang baik kalah. Orang-orang dusun yang daripada sokid itu mereka adalah orang dusun. Kamozon apa diho nga akon ko ngani hide in the beginning. Ina pa nga ngani pinunganan no tiodo kamozon ko na pa okon ko ngan no bangsa antok di. Ina pa nga tuhun-tuhun nga mantad di sokid. O misay nga tuhun-tuhun mantad sokid di. Tuhun na kadazan, tuhun na liawan, tuhun na kuijaw, tuhun nga mantad tambunan, tuhun na tangara nga nino. Nga mangay di ho lo oito lo oitin pangatuhun nga do dusun mantad. Ini adalah orang-orang dusun, orang-orang yang datang daripada dusun. Otumbazan jodo itih nagi piyongo-wongo no bos no tinay mo. Do tuhun nga di song kasuwasan mega katuhun na bajaw. Do song yan no po koy kot tuhun na bolitis tay Borneo ontok di. Iti tuhun bolitis iti au kayho katutun jot yo do tuhun na bajaw. Katapi magiho di zot yo do onubo isay ba iti tuhun iti day paingingizon nga bi day kakadazan na papar, kakadazan na pinampang, kakadazan na kinarut. Dadi tumbazan so do uto siho
wotok di dia ho itu na bajau di. Do isay ngabi itu na may gizon iti kakadazan iti om kali itu na bajau mina bos do iti na pangituhon ngabi man ta sokid ngabi ti. Hobi ko ang paingkam bos yo. Murut na politi nga bulut nga politi nga bos di ho ikomozon do mantad do sokid ka. Mituhun nga bin malazu tu na Brunei, bos do orang-orang dari dusun ba ini, orang dusun, orang-orang yang datang dari dusun. Kadeho do mo bos di malazu, komozon ni mantad do sokid. Tadi ako ni ka bangsa ihay di tinimpuno ni ako ka bangsa. Katapi ibos di minan onwo dituhun nga do Brunei, tuhun nga Bajau, do minonimbah dituhun do Inggris, minonimbah do tuhun do British di minuot do isay di nga tuhun iti sangizon iti tika. Dadi kapikil na pada tuhun do British iti nga inay bangsa di ka. Murut bangsa daw, dusun bangsa daw, rungus. Dadi toy mo no di ziho do sebagai do iso bangsa. Bangsa do dusun, o bangsa do rungus, o bangsa do murut. Katapi tuhun na po di payngizon di kakadazan na pinampang, kakadazan na papariti, nga kadeho, izikoy na pangatun kadazan ka. Itinay bangsa dagay ka. O tumbazan zo no koy ho, zi tunfuad iti. Amidatu pito majuntin do, bos iti. Do kadazan na po diti nga, tinaw, tuhun do mamagun di tinodo do kinaingan. Pinatak lo kinaingan. Lo toko na ituhun di mamagun. Iminamasok nagkakadazan do toko hide. Day papar tay ka day kinarut tay ka day binampang. O numagiho ko di gamut daw lo nonggo nga ini tanga di. Tanga. Kadazan na tanga. Dadi songko di gabinasi untuk lahay dadi nung so wiawi sebab iti na po kamuson na kadazan nga tuhun. Tuhun na mamagun, tuhun na mamasok. So kung di davi nasi dayan tok di do, so wiyawi na po nga na nakadazan nga, sa sabab na do, kiva do, pisuvazan do, ideology, kamay dite ka politik. Ay so di do, mega koy, angkab ko diti do, ano gay, mononsoh, katapitay mon toko. Do bay no, sunungi pemah do, mangan nakasodot, do tiho obito mahik. Revive back. Isoy mo si Zamatus opod. Isinuatan na book ni Owen Ruto di do kadazan ka nga. O mga di dadot iho patako do tuhun do British kivadi do radio do no bonyo kivadi do iso noy bos. Pungan na da pangan do kadazan. Kaya inahay di tinimpuno ni aisoy do pangan do dusun, aiso pangan do murut te korungus. Katapit dahil na po diya po taon ni nang tayo do taon katayo do taimon na po do toko. Aw anangan siho do mamungan na kadazan. Anangan siho do mamungan do dusun. Murut pati karungus. We have to respect kamay di. Dadi kada di do ngaan do bangsa. Dadi kivadi do bangsa do dusun, kivadi do bangsa do murut. Kiba ada bangsa do rungus nga kiba tok ginagi do bangsa day punganan do bangsa do kadazan. Iti no inayhan ko iso do very strong evidence nga auzo kano kotoy mo do isay-isay diozu imo bos do kadazan na po diti nga bos do kababago di minan todo di town say bos isang ngatos onam ngopon kahasa ka mo bos iti. Bos na po na kadazan iti nga tinaw toy ko ngan bangsa lumamagun di piyongo-wongo inoytan do tuhun kadazan na tanga noid kakadazan do West Coast tay kapinampang kinarut papariti do kadazan. Ono bangsa no kadazan kadiho. Lati na po na kadazan na the people of the land tuhun do mamagun. Di paguhu mega kita dusun nga biditi teka murut pati nga o koni ko nga ni Heidi nga bayno po nga nadadi di dongan nadadi di do bangsa dadi may paboso iti misti do pantangon toko. We cannot undo the history sebab no biasa no di man tadi Kesultanan po di Brunei
do tuhun orang-orang dusun ba itu ka? Notoy mo di tuhun do politis do sangyan bos di tuhun do bajaw ngawi do. Mereka ini adalah orang-orang dari dusun, yaitu murut. Dari murut kada bos do bajaw dia dari dusun ka. Notoy mo hi dari tuhun ngawi toko bantad tombunan pati ka koningau ko dia. Do piongowongo di diho dia onuo di diho ihuguan diho miagang ngawi di Datu Es Sundang ngawi di do sebagai do etnik diho sabagi do bangsa diho do dusun kah dari patakon kukuma dia su do memondom ya no anangan ko di nga taimon toko nganu anangan ko do bos do taimon ko nagya kadazan nga taimo no kapisawo na po tuhun dusun no tuhun kadazan nga ingko digya ziyama daw kadazan zina daw o dusun biasa na po kebiasaan na po kebasanan na po do tuhun toko do ikut tumanud di bangsa di mohoing toko nung iziyama na po nga tuhun kadazan nga itanak sunung pasawa daw dusun teko rungus nga to itum anu da kepantangan dia ma daw nga nuziyama daw tuhun kadazan nga tuhun kadazan nuziyama. Ya, komoy ko di kiba nagi uoton di do kadazan dusun. Iti na pengatems, tay kangaan di Minan, paintahango di kaisan kaubasan na kadazan na dusun. Kadazan dusun ka. May ko siya supayo, kadazan dusun na po diti nga duvo bos, to piniso. Sabab na kiba da angkab do kekuatan do politik do numano po piso toko iti bangsa da kadazan dusun do isongan pungan ada kadazan dusun ka masasaw di tanak bagu ngawi au kalati diti no pikil po diho tiba dia memondom no kadazan dusun no pentinga isoi bangsa okon ka bangsa iti kadazan dusun diti kadazan dusun kiba do duho bangsa diti bangsa da kadazan bangsa do dusun piniso Minan paintahango do KDCA diti do sebagai do iso uniting force. Kamozon kuno po dahit ang gilis nga amplified version lah. Katapi iti na po nga akon ko ngan do bangsa iti okon. Dadi kada ko nuge confused ka maisyo kayo de bos English kada confused. Mangan ko siya sa paintahango do iti na po nga okon ko iso bos tapi duvo bos piniso dia yo nga tumanon ko pada bangsa nga iti na pa nga bangsa da kadazan ang bangsa da dusun yo na etnik susway di tuhun do lotud patay ko tuhun do tanga patay ko tuhun do liawan nga tumano di kawasian dia zu magano ko do sebagai tuhun da kadazan ko tuhun do dusun is up to you I saw do magakay problem na gadi. Ay so na masalah na gay. Yeah? Nga manak so katahangan iti do kadazan dusun kada po diti nga kamozon do pisaan do duho bangsa. Iino. Kada diozu do dizo iti bos do sebagai do bos do papabapak do pisan do toko. Nga mesti do pantangon toko do bangsa kadazan bangsa do dusun izo no po nga tuhun do kadazan mantad gamut do tanga mantad pinampang bangsa da kadazan ku tumanud zo bos di mohoingan dagay ngawi di taon sa ibu si zamangatus opon do izo no po nga tuhun na kadazan. Ito ni bangsa ko isulti. Nung tuhun na Brunei, tay katuhun na bolitis mo bos do orang-orang dusun ini ka, siyaw, makisiyaw zo po. Okon kamantad si kayo do sokid. Sabab izo na po nga kiva do za do sina, kiyo? Okon ko pahingizon zo do sokid hide. Mimang na pahingizon zo do kadazan. Di taon sa ibos nila mga tus onong magpodam himo. Katapi itino kaunsikan ko do papaintahang Diozu o manak Diozu do katahangan do katapatan iti
do kadazan tay ko bos do kadazan tay ko bangsa da kadazan na podi nga okon iko tinodo do KDCA okon iko tinodo di Tun Fuad Steven tay ko Donald Steven am dato pintang majuntin di taon 1900 on mangopod taon 1900 opod himongopod taon paguhuwi o ongo tako do bos da kadazan doy pangan da kadazan doy lodiu doy taon onong mangopod di Bos sa kalazan iti nooit maitanitan na hay di taon sa ibu siya mga opod. Okay? So iho na iti o pantango no iti opinion dagay, opinion ko. O minority so ti, minority opinion ko iti nga tumbazan so do polotyon ko na po ko so dioso iti nga kalati ko di may. Do iti na po kadazan, tuhon na kadazan nga ni pinatak lamoy ngono toko o matumazan do no time mo mantada kiningan dami namang ngono toko katuwadan kizab habun God bless you ang tamay mo toko da miso ni pantang-pantang toko kiva nagitong pinay ko sandi nakasabo da tuhon na dusun na ranaw no kay zonzo day kampung Tambiao do sambuhan minanjo ajalo di ho do paingko ko lalaho do tunsokid zinay nga di isavo di tampinay ko Jeffrey Lodin ni nakasabo do tundusun kambasan kawalis zo na gitu tundusun ay soy do angkab ko do magakay poposibo di ho nadadi zo do dusun na sambuhan di loy kampung Tambiao kamay di kibas ranaw di ina kay lo ko di do maboras do dusun to itsigu-sigu kuna pa diri nga itulun nga bido dusun dahil Tambiao no manang kabiros ako do tulun dusun nga arapian kasari ba? Kaya katawadan